ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو جديد وحلقة ثالثة من كيف تتعلم اللغة الإسبانية، التي مثلث أشياء كما العادة. frutas frutas Frutas. frutas Plátano. plátano Plátano. plátano Manzana. manzana Limón. limón Coco. coco Uva. uva Cerezas. cerezas Naranja. naranja Pera. pera Fresa. fresa Piña. piña Sandía. sandía Melocotón. melocotón. Bebidas y dulces. Vegetales dulces. Agua. Agua Leche. leche Café. café Zumo. zumo Batido. batido Limonada. limonada. Infusión. ¿Ah? Infusión. Infusión Helado. helado Tarta. tarta Chocolate. chocolate Cofre. corfe Galletas. galletas Nata. nata Miel. miel Palomitas. palomitas. كما رأيتم في الفيديو كان هذا عبارة عن تعلم من مشروبات والحلويات على Transportes. transportes. Bicicleta. Bicicleta Tren. tren Coche. coche Barco. barco Avión. avión Moto. moto Camión. camión Autobús. autobús Helicóptero. helicóptero Metro. metro Bote. bote Furgoneta. furgoneta. كما رأيتم كما رأيتم هذه الأشياء. الحلقة قد سنتحدث عن موضوع جديد، موضوع الحيوانات وإذا وما